ওয়েলকাম টু পার্ট 2। প্রিয় দর্শক, আহক যাত্ৰাপথৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আমি উপভোগ কৰোঁ। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा पता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए तू দৰ্শকসকল, জাষ্ট আমি দাৰ্জিলিঙৰ সীমাত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। तू जाने ना অকোপকা ৰাস্তাৰ মাজেৰে ক্ৰমে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। कहते खुदा ने इस जाम ज़बी के लिए किसी न किसी को है बनाया और किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे আমাৰ গাড়ীখনৰ গতি ক্ৰমে ঊৰ্ধ্বমুখী, সমভূমিৰ পৰা প্ৰায় 2200 মিটাৰ উচ্চতালৈ। बता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे সঁচাকৈয়ে फकीरा চৌদিশৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে হৃদয় পুলকিত কৰি তোলে। कैसा निर्मोही कैसा हर जाइया पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नग में सगाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नग में सगाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में এয়া बुलाया চিজ পৰিবাৰৰ সদস্য ও স্মাৰ্ট ইণ্ডিয়া চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ ভলণ্টিয়াৰসকল। देखे दिल को सहारा देखे मेरी धड़कन थाम ले तेरी तरफ ही मुड़े ज़बी के लिए किसी न किसी को है बनाया और किसी के लिए तेरा मिलना है পাহাৰৰ মাজেৰে যোৱা ৰাস্তাৰে আমাৰ অবিৰত গতি। मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के আমাৰ লক্ষ্যস্থান দাৰ্জিলিং স্পট হোটেল আনন্দ প্লেচ। कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या একাষে পাহাৰ, আনফালে অসীম নীলা আকাশ। কি যে মনোৰম পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমাৰ এই যাত্ৰা। कबीरा मान চৌদিশৰ এক অনন্য হৃদয় পৰশা পৰিৱেশে যাত্ৰাপথ দৃষ্টিনন্দন কৰি তুলিছে। आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे फकीरा ৰেলিং নোহোৱা ৰাস্তাৰ কাষেৰে তললৈ চালে যদিও এক অজান শংকাত ভুগিবলগীয়া হয়, তথাপিতো চৌদিশৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে হৃদয় হাত পেলায়। तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नग में सगाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें আমি লাহে লাহে ইতিমধ্যে বহুত ওপৰত আহি উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें আমাৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰগৰাকীৰ নিখুঁত ড্ৰাইভিঙৰ বাবে জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, পাহাৰৰ ওপৰত যাত্ৰাপথৰ কাষত এয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দোকানসমূহ, সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছোঁ মানুহৰ আৱাসগৃহ, পথযাত্ৰীসকলৰ এখন টেক জিৰণি লোৱাৰ দৃশ্য। तरफ ही আমাৰ গ্ৰুপৰ আৰু দুখন গাড়ী আগত গৈ আছে আৰু আমি পিছে পিছে যাত্ৰা কৰিছোঁ। আমাৰ এই যাত্ৰাত একেলগে শেষলৈকে সময় কটোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ। আমাৰ এই যাত্ৰাত আমি 27 গৰাকী সংগী, আমাৰ এইখন গাড়ীত আমি 9 গৰাকী, বাকী দুখন গাড়ীত 9 গৰাকীকৈ যাত্ৰা কৰি আছোঁ। तो मिल गया आसरा সৌ আগত গৈ থকা গাড়ী দুখনেই আমাৰ সংগী গাড়ী। প্ৰিয় দৰ্শকসকল,
এই যাত্ৰাপথৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আগলৈকো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। আপোনালোকক জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ। লগতে গ্ৰহণ কৰিছোঁ সাময়িক বিৰতি।